yidiko asem yidika Inna beka akwasi insia Commander 6 Kano senior Yababu nyina wache emakwaba Yeda sogusu ejibre ehwe Badwam on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 Multi TV Digibox neso ye live honum ya betimi ahwe ye streaming enso Facebook Adom TV Extra Adom TV Extra YouTube ye Adom TV ya subscribing share ma obi enye bi enhwe no ntie sebo a ekoso my Ghana asemi di kabre na asumidin de akwasi insia happy birthday enko enfama krobia kwabra asante akwada nyame bro nyame nshirawo happy birthday wish you all the best fortunate for you it has fallen on a day yeah the vice president of office in making a vision clear to Ghana ahead of December 7th, 2024. Wish you all the best. Yanko Ponchidao. Omo akuma so ade nyina embremu emfa emam. Ya for a second Kingdom Herbal Center over the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. Ade aba edaso. Eboy ye pa boost immune system. Me see wie munye nansen. Ya besre Ghana Health Service. Munye health education more famaye this time. Whether no ye hun this time enye kra whether nye tesre mo ada munye education kakra bi famaye. But still unya Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. Them boost your immune system. Say them yeah. No matter ya dia whether bebe bia o de bin timi nka. No be fabo ho ban. New Kingdom Ginseng Power Capsules. Mema edro. Tremendous capsules e ma dia. It remember the New Kingdom Ginseng Power Capsules power no man to the tremendous CCC if you know I de kama pa o member be ato do be akwa ansem ka bi ato etufo any enter Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane and crime Fred 020275 804064 0275 804064 and 0302 938 153 Kingdom or no challenger. You could still do come about taxi. Yeah, I can no casembi. Near a mere nam so any taxes I would go a queer yam because them. How are you fast to manage your mind sick a cane kitano and also them waying? And I'm a shop worker to send them a baby. And feed the man penny that J.A. Kufo 2007 I move. Quackraba see and from a Cocobod. Na Cocobod enfan separate omukoko emano use koko mane wa kese ene won ketwa ye fa no koko separator won beje se afidi ne go from 2007 ebesi na am no kasai ya chance ye oshin afidi no if it to scrap dealers afidi de sikatwetwe de ene kraba yo as of enura ya ye bo ani kotwe honom no na about 29 containers ene wo Cocobod Abu warehouse here what tema habo na chi wodom about 29 containers yeah cocoa separator from 2007 ebesi enne ni I say asenti or say bon auction near turn donko mi and I make asa me kwa amaso akodi nko but show TV ni video mi show video enu aye bo wura ho am ye twa ni yie enso men carry show ni so ade na ti oso nsem ai odo machine ti ni o machine is in the go no. That's in a mono. I can't tell the quantity. Wow.
Aiko. Ah. Yes, sir. I'll be. I think, sir. Who motor that? The motor. Asem for we need back one. I know ding. Jara zauna wuri ya wuri ga. Asem for we need back one. Did this Asem for we need back one. Did this Enti video no ewa Isabella yamane boni otonkra e de free tema. Isabella, good morning. Isabella, good morning. Good morning. Boko de. Yanko Adom. Yere yam yase bo enu akopie mu e Cocobod yard na wo tema no. Die na uhu ye e honom. Yo. Enti na chese ho na nya enti ese track bi edin da de efi Cocobod for mo yard na wo tema. Kasejan road no so no na omo wo no omo nti ase da wi a track no e ko ba no ha omo nti ne temade ya na nkofo tonton scrap nti ne ya na nse da anya asem bi sa but nkofo frefre wo bibi se ho na che se bibi a wo se yetu hu anamo nti ekopie mu wo Kasejan road ne so ho no wo Cocobod for omo yard na wo ho no mo no ekopie mu wo ho no enu a ezia no ena yehu se mbrantie bi wo hihye ya ese ya mu ho no a omo eyi ejuma omo kukukuku ndade emu ye dru ni eyi ena containers bi su sisi ho no mu ndade no mu kukura no mu de egu track ni registration number no AS 5360Q into mu kukuru ndade na see track number no so my biem Isabella. Track na bihu ye na ofisa ndade ni egu mu no track ni number no AS 5360Q okay ena omo esisa ndade no egu na sana eho no etino na omo sisa no so no untumi ben omo sa eni omo enkasa ntino offices there wa around any amanfo etonton ade wo ho no ena ye ben omo bisa onsa e de na ekoso e wo ho no mo ena omo ekire yen se ya ekoso ne se konta we no mu nkofo no kuku no eyi ye fanise agriculture equipment na wo container no mu no eno na omo sisa ase egu we no na ne si ne se 2007 ho no former president for is it no na President Mills ever no eno be si sa containers na agri equipment in the room. So easy and no mudi koku sa
Cocobod for Omuyad Ewo Ehono. Intino Coco 40 foot hours so containers ne so pa. Into containers na sasa made by na baku 29. And na omudi begu honomo. Into 2007 holding na Cocobod for workers na so offices for honoma workers ekoho. Ekoye ejuma omunoma clearing ejuma. Into no bia nim say nyamani ku honomo. Until say last week Friday. Omo honomo who say in branch bi Okada motorbike yisu bebre bi mu so waka mu ino mbepie mu wo ewra nu ho no bebre ino mu koku yard nu mu ho no mo na afia ansa no mu ba yard nu mu kran so na omu chese caterpillar truck bi up around na okuku ye friend say container no AC form and say ya shishe sisi into no caterpillar truck sa containers no AC form oyi bi okuku form na machine being so wo no mo so so mo de be kase the guys no buy no na e containers ni bia no in the machines ni bia fi containers no eku ho no ma ye de machine no kase nti e kase a na chese omo guys no so asesanya eku track name nti asa Friday na be payment no na ye koye na chese track you see, I call a 3 to 4 rounds that. But track na abana elchine me fronom no. I call about 3 to 4 times. Track as in our video no me 5360 kilo. Yeah. What day and that no be say ya fishe gumbe you know full of that track no I call rounds be 3 to 4 times that answer na ye wo ho no mo enro ayia no. But Isabella, last week Friday, no. Yeah. Everything been right. We are now call. They 2:30 no. Yeah. Track na the same track na umudi ejuma no. Okay. We loading ama be 3 ekọ. Just load you kwa na we ko hwe na wa ba. Yeah. Oh But omuchine the says sometime in some years from 2017 or no 24 years enka omu omu ye open auction. Okay. On we no sa container any way no. Yeah. But to me I'm battle because you see alaji bi eba ho no mo. Time no mo yes mo ye open auction no. Alaji bi ba ho na alaji no be cause problem wo ho. The problem no be cause no. It discourage and paying for and so mo yes say omo enye open auction ni bio. Okay. You know, omo to imagine until say Friday no omo say guys na ba ho no mo a omo But Isabella ti niabene se koso monitor so for wani etete honum sa na koso twitwa de kakra fama na otwi bi ko na otwe de enim de ye be de wo kobo pa da so bebre sa no pai so ama sa report Isabella ama ne boni otokra e free temba no areho enti se we catch us say omanye omanya oseke ye de eto ahodo bebre ekuya amanfo ntiase we ye hu ni sa no chena bi se Cocobod penfo sa de betu dwa se also omunya cocoa separator machine na aban enye ska na ose ye pekwam so de eto ba esa beku Ghana fo biem ba de bia ba ene aye nhwe han atena ho amana ba be si ene ya ewomi from 2007 till now. Any intimate you see. And yes, here the chair you. And yes, I could as I said you. Yet your mercy kaibi. By a bit, Janice, young punish you be a fade near me a cockran and mono from 2007 by a crewman. I bet than a scrap. The Ghana is cannot shit. A shit. A bit MCAC called Fanochi maternity blocking. Near see diamond to a sea one over ages, Obian Fahon, but a basic can come.
edu baby yes the structure integrity of the building no enye appreti yes ade abansi ka kodwegu yes ade abansi ka kopegeso na ye temamfo se bo aban abaso sa aban ya ade odwe ni mebi wa wonti ase enye obi na yeye o enye obia na yeye eyeye ni pabonesem from your pennyfo to the last person. Because the two abana se nipa na ntwia ye bechi na court be bue nipa ne fo a police fo be di ekira ba bechi esi beti se untwia woto. You see, I was a Cocobod. The CEO Papa be chechem dinti asane ma we ekuwo up to now mompa na anana hu hia na mampenda na kofa peso ye kra de bae na hia na Joseph Boy Edu na ye mpe no overload de ye ma ono na eka ho ana from mampenda that John Ajekunkufuo till now how many years ni yempe ana na nyade ani wo ho eso we de etu ana na nyade o man ehia ana mapenda da kofo tabiri o man gana sika ade kokra ba ya na mun kam yente Cocobod pelfo ma me ya no mayen and I learned a container 40-feet container yes some machine is you turn around best 900 Ghana cedis or so. You turn around 900 Ghana cedis or so. Aden ye hosa. O man aden. Muso snam san nam na Ghana for the CMS one afro some so ye. Mo dem ye funu. Ene nam. Ti bibia enye to mo interest de mo fa ho. Hey, me hwe ni ye o. O maye timu a aban entwia snate for nkasa. Ba private sector entwia snate na snate for sorry. O ken say aban do ko betwa na ban. Areho. Ya. Se aba bedru ne sei. Sika kakra e wo no da bia maka kire nyese sika ne ni bi ye wo bi na kwen fa so dis kan ye adwuma no ene ya asem e de ma ye nyina kwen fa so dis kan ye adwuma no ene ya asem yo sika ni bi pa dia de pa na ye agudi aga na into bi IMF yakọ 17 times eti enye ye de wu oke bia so titafo be nya media support we your mama de okoye titafo de mo de support ekufo de titafo de support why should we have to go there managing our finances how or say painful say go back to school or some say go back to school and it looks as if say ya come here say e brebi eni onkwa che IMF chance bia no ye discipline ye free IMF as pay me be in discipline in the expenditure where I see VAT on electricity ade and this you consider quite free IMF I be tell be pay them there about to issue statement no because this IMF and for 82 say ampa munyim free one no matter how any sunsun so be your Ghana for so this are buying quite free IMF and san yet nye yi dey free so am Ghana for help kakra o ma bi ye dey hwa kwakọ she ya make o chira no pa beto aso but Joseph Boy Edu the CEO of Cocobod on impedifo up to manager of in charge of PR fifi buafo Cocobod need to explain to Ghanaians Adom ye just adu esuo from 2007 abasika na ene sika twitwi de kokra no ye turn as low as 900 Ghana cedis
Yafana second say Koma Kingdom Herbal Center. Over the Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, New Kingdom Ginseng Power Capsules, and a tremendous capsules. Best way as nene alope. Baby to a man baby a 200 be account sabe can be. To fall for an inch Kingdom Herbal Center or Kainshi Drug Lane. For 0275 804 064 0275 804 064 0302 938 153. Bidding the Aquasi in Sioma in the Kwabana Sante and Average for air to us so and the pinsing mu. Abro.